Akisbani Imphal Nolini Devi na pau pajari ahan bada maru iba pau Moreda kuki military chingnaba singna bom yauna nungoi kapsilakpada Manipur Police Commando personnel ama sire ama chokle haidi Kaksing District Commando Unit amasung Wangu Police Station gi apunba kangbu amana ngasi ayo Wangu saram lekai pukang bising gi area da thihumbagi thabak zathabada bom kaya marum phangle Rashtrapati Draupadi Murmu ngasi Assam ki Karbi Anglong jila da pangthokadaba Karbi Youth Festival da saruk yakani amishung Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi Kerala gi Wellington Island da lupa koti lising mari sangna paikhaliba sakhoi thawrang ki project miyam da khusinarakkani Morida kuki military chingnaba singna bom yauna nongmai kapsilakpada Manipur Police Commando personnel ama sire amane sokle haidi Police ki phangba pauna hai thodok asi ngasi ayuk anganbada Police Commando singna Moregi mafam amada patrolling chalingai de thokibani Pawasina makata na hai kuki military singna More bazar da leiba di khunai hotel da hangdun leidiba commando gi post da RPG bom yauna nongmai kapsilaki maduda commando personnel aso panangki aduga More Muslim Nagar da leiba IRB post asu nongmai kapsinduna landarakhi haidi Special Commando gi kangbu amana More bypass lambi ki di yangnom area da sangsina bahonabada militant singna sniper sizina duna nongmai kapsilakpada commando personnel adu lekhidabani Kaksing District Commando Unit amasung Wangu Police Station gi apunba kangbu amana ngasi ayu Wangu saram lekai pukang bising ki area da thiumbagi thabak zathabada bom kaya marum phangle Police ki pauna hai phagalaba bom sing adugi manungda 51 mm mortar ahum Indiana saba grenade mari Chinese grenade ama 51 mortar gi cover ama yauri phagalaba polam sing adu makhata ba ain gi thabak lakhunaba gi tamak Wangu Police Station da sinakre haidi National Highway Kuntha Taret Imphal Jiripam Lambi gi Rangkhung Bazar area da miyamna lambi thingki badagi hauze gari chatok chasinda sauna akaiba pire National Highway asida malpupa gari sing yauna gari kaya marum panduna leire Aikoi gi none paumin hai English ngani kuni thoida highway asida leiriba phibam soklaba culvert chemjin be yauna Rangkhung Village Authority amadi NHIDCL ga yanaki ba wafam sing thabak do onthok te haibagi wahaudagi miyamna lambi thingbagi khongjang asi ngarang dagi hokibani Mapandaki pusilakpa pambi amadi sangana lamdam asida leiraklaba pambi amadi sanga singbu manghalakpadagi kannanaba amadi sexual thawrang lokhatpagi matangda mifam ama Manipur Sarkar gi Directorate of Environment and Climate Change na sinduna bibhag asigi conference hall da tha asigi kunda pangthoklagani Thawrang tu delam asida khanghairaba miyoi singna wanghangani conference asigi report kumchi sahi ki intergovernmental science policy platform for biodiversity and ecosystem services IP BES Germany ki bond pangthokadoriba taramatoi suba session da puthokani English machani pan marphu taramatoi gi khongjom landa achebu thodang lokiba major chongtha miyagi samatara taruk suba ningsing numit ngasi Imphal gi BT pakta pangthokre Tharumasi kamari lenana Mia Singh Major Warrior Award lisingani kunmari laikhidraba kongpal khaidem lekai dagi waikhom nilikamanda pikre mahak mamang sahi ki jun kunma panda chenjam chirangda hujik thokliba irang asiga mari lenana thokiba thokdok amata laikhidabani Rashtrapati Draupadi Murmu awang nungpok raijagi khongchat ngasi Assam da thungnaragani mahakna Karbi Anglong jira da pangthokpa Karbi Youth Festival ki sahi yangkai subagi thoram da saruk yakani Rashtrapati na numit nindi Meghalaya da leituna tungan pa thoram kaya da saruk yakhi Meghalaya Sarkar na Rashtrapati bu Shillong ki Raj Bhavan da harau tayam oki Meghalaya ki Rajyapal Phagu Chauhan Mukhyamantri Conrad K Sangma Hakshil amasung Yaipe Yumbal Mantri Dr. M. Amparin Lindo yauna lujingba kayana Rashtrapati bu taram oki Rashtrapati na Rajya Dura tungan ba chakwa thawrang ki project sing sangabada nungai ba phungdokpaga loinana masina Rajya si ki senmitlon ki phibam hena phagat halagani haibagi thajaba phungdokhi Kendra Sarkar na paikhaliba ek is policy ki matangda palladuna Rashtrapati na hai Meghalaya yauna awang nungpok damdam gi Rajya sing punna thabak tawminaduna lamdam asigi lambi thong ningthina phagat hanba miyoi kaya ta thabak piba amadi awang nungpok damdam gi infrastructure sing ningthina phagat hanaba hotnaba tangai fate
राष्ट्रपतिना मेघालय की मोफ्लांगदा ngarang pangthokpa mifam amada wangangki mahangna raija tu naungna sengbatkiba lambi-sing sangabaga loinana Shillong Peak Ropeway and Tourist Accommodation semgatnaba jatra hunki tabiba pawasi Akasbani Imphal dagini प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi केरला की कोसी की वेलिंगटन आइलैंड दा लुपा कोटी लिसिंग मरी चंगना पाइखटकिबा साखोय थौरांग की प्रोजेक्ट मियाम दा खुसिनरगनी प्रोजेक्ट सिंग अदुगी मनुंग दा लुपा कोटी लिसिंग अमा चानिपान चंगना पाइखटपा हिथांगपम अमा अमसुंग कोचिन शिप यार्ड की लुपा कोटी समापन हुंबुतरा चंगना पाइखटकिबा जहाज सेंपम याउरी प्रधानमंत्री ने इंडियन ऑयल की पुटुबी फिमदा लेबा एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल चु संगागनी थासी की कुनिथोइदा अयोध्यादा लेबा राम जन्मभूमि मंदिर पांथोकतबा प्राण प्रतिष्ठा की सरुक अमा ओइना ngasi प्रभु राम की मूर्ति मंदिर असिदा लेंगसिनगनी भक्त लिसिंग क्याना श्री राम की मूर्ति अदु पुदुना मियांगी खोंगचेट अमगा लोइनाना अयोध्यादा लेबा राम जन्मभूमि की मंदिर तमना लाक्तुना मूर्ति अदु मंदिर अदुरा लेंगसिनगनी मूर्ति असी लेबाक सिगी सकनायरबा मूर्ति साबा जोगीराज अरुणना सेमसाबनी मूर्ति असी किलोग्राम चनी लुमी लेबाकी कोनुंग दिल्ली अमदी एनसीआर दा काहेना लेचिन थाबदगी एरोप्लेन पाइथोक पाइसिन अमदी रेलगाड़ी चथोक चसिनदा अपनबा थोकले लागलिबा नुमित मंगानि सिदा अवांगनु पुक्तमतम यावना नोंगसु बेंगल हरियाणा जम्मू कश्मीर उत्तराखंड चिंगबा मफमसिंगदा काहेना लेचिल थाबगी फिबम मखाताना लेखिगनी हाइना मेट डिपार्टमेंट हाइरे सिक्किम अमसुंग अरुणाचल प्रदेश दा ngasiदगी हौना हयेंग फावबा लेन यावना अकनबा नोंग चुरबा याय हाइरे केंद्र की कॉर्पोरेशन मंत्री अमित शाह ने न्यू दिल्ली की नवरोजी नगर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नौना साकिबा सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की ऑफिस बिल्डिंग ngasi संगारगनी कॉर्पोरेशन मंत्रालय ने हाई लेबाक असिदा हौजे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिसिंग मसाटु कुनमंगा रजिस्टर तौरे अनोपा ऑफिस बिल्डिंग असिना सेंट्रल रजिस्टर ऑफिस असि मथौ निंथिना पांथोकपदा चाउना कानबा पीरगनी केंद्र की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मापन सुबह इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हरियाणा की फरीदाबाद ngasi हौदोगलगनी फेस्टिवल असि थासगी कुन फाव चथगनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग ने हाई फेस्टिवल असिदा टोंगान टोंगान बा इवेंट तरातरे लोम पांथोकनी सिख सिंह की तरह सुबह गुरु गोविंद सिंह की 453 सुबह मपोक कुमोन ngasi लेबाक असिगी मफम कयादा पांथोकली नुमित असी लाकपदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमदी गृह मंत्री अमित शाह यावना लुचिंग कयाना मरुहोइना सिख धर्म चटपसिंगदा याफा फाउजल पिरकली उड़ीसा की जगन्नाथ टेम्पल हेरिटेज प्रोजेक्ट श्री मंदिर परिक्रमा प्रक्लबदा ngasi मियामना चतुना लाई खुरुंबा यारगनी मंदिर असी लुपा कोटी लिसिंग मरीरोम संगना सागतपनी मंदिर लेरिबा मफम पुरी असी हेरिटेज साइट अमा ओइना उड़ीसा सरकारना सेमगत सागलकपनी भारत अमसुंग जर्मनी रांचीदा चथरेबा FIS वुमेन ओलंपिक की सेमीफाइनल हयेंग थेंगनरगनी क्वालिफायर मैच भारत की हॉकी टीम माई पागलबदी जुलाई थादा पांथोकदरिबा पेरिस ओलंपिक की हॉकी मसानादा सरुक याबा यारगनी रांचीदा ngarang सानाकिबा मैच अमदा भारतना इटलीबु पांजल मंगा अमदा माइतिबा पीदुना सेमीफाइनल चंखिबनी भारत अमसुंग अफगानिस्तान अनी की मरक्ता T20 की मैच अहुम की सीरीज की अहुमसुबा अमसुंग अरोइबा मैच ngasi बेंगलुरु के MC स्वामी स्टेडियम दा सानरगनी सीरीज असिदा भारतना मैच अनी थोइरी अरोइबदा मरुइबा पाव अमुखना मोरिदा कुकी मिलिटेनी सिंगना बोम यावना नोंमै कापसिलकपदा मणिपुर पुलिस कमांडो पर्सनल अमा सिरे अमने चोकले हाइरी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट कमांडो यूनिट अमसुंग वांगु पुलिस स्टेशन की अपुनबा कांगबु अमना ngasi अयोग वांगु सादम लेकाई पुकंग बिसिंग की एरिया थी हुंबगी थबक चथबदा बोम कया मरुम पंगले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ngasi असम कार्बी अंगलोंग जिला पांथोकदबा कार्बी यूथ फेस्टिवल सरुक यागनी अमिसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngasi केरला की वेलिंगटन आइलैंड लुपा कोटी लिसिंग मरी चंगना पाइखलिबा चाखोय थौरांग की प्रोजेक्ट मियाम दा खुसिनरगनी पाउलोजरे